Falcı Naciye. Bir zamanda бар екен, bir zamanda yok eken. Uzak bir padişalıkta fukare bir başmakçı yaşa eken. Onun korantası büyük olğanı sebebinden balalarını aşatmak, giyindirmek, okutmak için o sabah tandan akşam karanlığına kadar çalışa. Başmakçının Naciye adlı kadını var eken. O pek işkir kadın olup balalarını da baka, akayına da yardım eti, evini de bakıp yetiştire eken. Allah'ın emriyle vakıtı saati kelgende başmakçı öle. Naciye kar kasevet içinde kala. Balalarını nasıl bakmalı, onlarını nasıl etip adam etmeli? Bir gün arandaki eski şeylerini karıştırganda kartanasının yün çorabını tapa. Çorabının içinde bir tüyümçük saklı eken. Naciye tüyümçükünü çezip baksa, santraç yavluknun içinde bir avuç sırlı bakla var eken. Bu da ne eken dep çok düşüne ve hatırlay. O da küçük kızçık olganda kartanasымен beraber bazarga baraydı. Kartanası bazar kapısı ogünde oturup, santraç yavluğunu çeze, baklalarını sepe, fal bakaydı. Kartanasını ölgeni endi çoktan, ama şehirliler Ayşe falcını hala da hatırlaylar. Naciye sırlı baklalarga bakıp, bu baklalarının biri neni bildirgenini hatırlamağa tırışa. Evde bir ütmek ufağı bile kalmaganda ise bakla tüyümçügünü ala da bazarga taba yol ala. Bir çette oturup, o güne töşey, üstüne baklalarını obalap, oturup bekley. O günü bir köylü atını joya. Kıdıra tapalmay, yorulup evine kaytıp kele, kadını ona, "Ya sen bazarının kapısı o günde oturgan falcılardan soramadın mı? Kayda kıdırmak gerekligini belki olar aytırlar" dey. Köylü kadını aytkanı gibi yapa, bazarga kelip falcı kadınga muracat eti. Joyuğu hakkında hikaye etip, bir altın bere de, "Eğer atımını tapmağa yardım etsen, men sana bundan 3 kere artık akça veririm" dey. Naciye baklalarını avuçuna toplap, yavluknun üstüne taşlay, baksa, baklalar uç obaçık olup düşeler. Obaçıklarının artına ise küçük bir baklaçık tığırıp kete. Biçare Naciye düşüne de akılına kelgenini ayta. "Mana, şehirnin çetindeki yüksek uç bayırını koresin mi? Senin atın işte o bayırlarının артында otlap yürü." Köylü sevinç kuvanç içinde yoluna revan ola. Bayırdan bayırga yarım gün kete. En yüksek bayırını keçip, özünün yalısında otlagan atını köre. İkinci günü sabahsına Naciye kene bazarga kelip yerleşkende onun yanına köylü kele. Fal doğru çıkkanını için sağ ol dep vade etken 3 altınını da beri. Ozu ise tanış bilişlerinin hepsini bazarının kapısı ogünde oturgan falcını maktay. Naciye falcının namı bütün şehir ve onun çevresine darkala. Günlerinin birinde aydutlar padişah sarayından onun kızını hırsızlaylar. Onu başka memleketlerge alıp ketip büyük akçaga satacak olalar. Padişahın hizmetkarları kızını kıdırıp barmagan köşelere kalmay, lakin onu bir yerde tapıp olamaylar. O vakit padişahlıkның bütün falcılarını toplamakны emir eti. "Fal bakmak için
Мен сізге 40 күн ве 40 гежелік мүддет берем. Егер қызымны тапсаңыз, алтынға көмерім. Тапмасаңыз, епіңізні желлят етерім, дей падиша фалжыларға. Падиша бір фалжының айры одаға ерлештірмелеріні, оларға 40 бардак емек ве бірер бардак татлы шербет бермелеріні эмир еті. Тек бір фалжына жиеге балаларының янына қайтмаға изин берілі. Озуны ве аш шербет толы бардакларыны evine алып кетіп ташлайлар. Айдутлар есе падиша қызыны шерден авлақтаки қобада сақлайлар. Өзлері де падиша сарайы янында базарда жәмиде адамлар қырсызлаған қыз аққында не айтқанларыны діңлеп юрелер. Падиша бұтын фалжыларны топлағаныны ештіп, айдутлар бұ хаберді аман бұйыклеріне ечтірелер. Эркестен зияде фалжына жиеден сақынмақ кереклігіні де айталар. Падишаның қызы қайда сақлы олғаныны ве оны кім қырсызлағаныны нәжиеден ғайры кімсе айтып олмажағыны тенбейлелер. Айдутларының башы түшінжеге дала ве біз бұл қадынның бір әрекетіні көзетіп тұрмақ керекміз. Ақшам бірде-біріңіз оның evine кіріп, айтқан бір сөзіні қачырмай dinlеңіз дей. Қаранлық түшкенінен айдутларының бірісі фалжының чардағына чықып, таванында бір тешік оя ве құлағыны бұ тешікке қойып dinlenіп ята. Коранта ақшамлық емекке азырлық көре. Қызлары аш толы бардақны алып келе, анасы есе, «Мына, біріншісі әнде келді. Оны не yapmalı? Қыздырайық ма, яда бойлайшайық ма дей?» Айдут бұл лафларны ешітіп, табана кувет беріп, қача. Бұйыклеріне келіп, «Фалжы, мен оны көз еткенімні аман сезді. Мен чардақта да ерлешіп, ештір алмадым о балаларына. Мына, біріншісі әнде келді. Не yapayық? Қызартайық ма, яда бойлайшайық ма деді. Ой, хұжыр бір Коранта, адам ашайлар, деп шекаетлене. Башлықлары айдутқа инанмай, екінші күні en ақыллысыны yolлай. О, ақшам чардаққа чықып, тешікке құлағыны қойып, dinlenіп ята. Шу арада, мына, екіншісі де келді. Не yapayық? Қыздырайық ма, яда бойлайшайық ма деген сөзлеріні ешті. Айдутның оты патлап, бұйыклеріне чапып барада. Төневін сен нафле инанмадың. Мен да чардаққа чықып етістір алмадым. Фалжы, мына, екіншісі де келді деп айтты. Менің аққында айтты бет. Сон не yapayық? Қызартайық ма, яда бойлайшайық ма деп сұрады. Айдутларының бұйыклері бұл сөзлерге инанмай, пек ачулана ве, «Сіз айдут дегілде қорқақсыңыз. О бичаре қадын падиша қызыны біз қырсызлағанымызны қайдан білсін?» деп бұ кересі фалжының evine озы бармақ қарарына келе. Қаранлық түшкенінен о чардаққа чықып, тавандаки тешікке құлағыны қойып ята. Шу арада Нәжие балаларына арандан емек олған бардақны ве шербет толы бардақны алып келмек үшін yolлай. Оғлы ең бұйық бардақны алып келе, бұны көрген Нәжие, «Мына ең бұйығы да келді, оны абрамақ қиынша олажақ дей». Айдутларыны башы, фалжы қадын олар аққында әршіні білгеніні аңлай. Чардақтан түшіп, қапыны қақа, оны evге давет етелер. Айдут, «Нәжие ханым, мен ханның қызыны қырсызлаған айдутларының башы олам. Сіз артық әршіні білгеніңізні аңладым. Шунын үшін де
Келіңіз, яқшыжысына аңлашайық. Падишаға айтып бойнымызны урмаңыз. Мен сізге падишаның қызы қайда олғанını айтайым. Истегеніңіз қадар ақша берерміз деп ялвара. Яқшы, разы ола фалжы Наджие. Мен сіздің рижаңызны ерне кетерерім, ләкин бір шартым бар. Сіз бұ падишалықны терк етіп, бірдамында қайтып келмейжексіңіз. Айдут қадының айтқанларына разы ола. О падишаның қызыны қайда гизлегенлеріні айта ве бұ падишалықны эбеди терк етежеклеріне сөз бере. Екінші күні фалжы қадын сарайға келіп, падишаға оның қызы қайда олғанını білдіре. Падиша аманатына мініп, везір ве қызметкарлармен берабер даға таба шыға. Іште бұ ердекі қобаларының бірінде сақланған қызыны тапа. Падиша қызы тапылғаны мұнасибетінен падишалықта 40 күн ве 40 геже той япалар. Падиша бүтін фалжыларны сарай бақчасына топлай, софралар донатып, оларны зияфет ете. Падиша жемаат ортасында фалжы қадынға сақ ол айтып, ваде еткен мүккафатыны бермек үшін бақчаға келе. Бақчаға кете ятқанда секірген чегерткені көріп, оны тұтажақ ола. Чегертке бірінші кере секіріп кете, екінші кереде секіріп кете, үшінші кересі тұтыла. Падиша тұтқан чегерткесіні авучу içine сықып бақчаға келе. Келеді, менің авучымда не олғанını тапқан падишалығымның баш фалжысы олacak дей. Фалжылар падишаның огунде бірер кечелер, ama onun авучында не сақланғанını kimse tapalmay. Nevbet artık Naciye'ге келе. O падишаның қаршысына келіп тұра, ama ne айтacağını bilmей. Kadın şaşmalay, oz içinde nesi, çegirtki gibi kolga düştün işte, деп düşüne ve ey padişam, ne айтайым? Çegirtki bir sekirdi, kolga düşmedi. Eki sekirdi, kene kutuldu. Üçüncü keresi ise kolga düşüp avuçun içinde sıkıldı işte dey. Padişah kulüp avuçunu aça, avuçunun içinde ise çegirtki sekirip çıka ve kaçıp kete. Padişah Naciye'nin padişalıkının baş falcısı etip tayinleyecek ola. Lakin kadın padişaha oz minnetdarlığını bildirip red etti. Padişah kızını tapmak için ozunun falcı istidatlarının hepsi gayip etkenini ve artık fal bakıp olmayacağını ayttı. Padişah oңайнана. Naciye ve onun balaları için büyük ev kurmakını emir etti ve ona çok bahşişler beri. Aydutlarda sözleri üstüne durup Naciye'ge bir kise altın ve kıymetli bahşişler kaldırıp keteler. Falcı Naciye oz balalarını bakıp ayakka tursata, oğlanlarını evlendire, kızlarını akayga beri, torunlar köre. Vakti saati kelgende bu dünyanı terk etti. Lakin falcı Naciye hakkındaki çeşit uydurma hikayelerini hala da eşitmek mümkün.